Hello, mi pite ho. Kahin lem kit ve ke ma SUNLAI CHOLLHA. Dunia se diu chu ahile ICC International Criminal Court in Russian President Vladimir Putin chu dia arrest warrant older alha now azile Russia President chu in dem hi dem ti ho het chit nom ho dia si video na vet lhung ting ne het te di az in anavel lhung anangai lhung teijin Khaije pantau hite ICC International Criminal Court in Russia President Vladimir Putin chu Ukraine chunga dandi lowa gal abol na chung chona Ukraine chapang sang somlagu valzen Russia gama atol do na chunga International War Crimes apun humovin arrest warrant order chu alha ovin ahi ICC prosecutor Karim A Khanin asaina a Hichi Ukraine sa panghochu orphanage le children's care home akon Russia in apo do ova President Vladimir Putin tupi dungzuiza Russian citizenship ki pepeza hichi Ukraine sa panghochu Russia mi pite hinga adopt tisu akiwa sa pepe uvetia ango hi ICC na sebe na achun Ukraine sa panghochu alangkhat na 4th Geneva Convention noisa protection amodiu do lahi ati 4th Geneva Convention su ipihizam iti kitle gale tol namun milham civil ho ama nationality eiloule aho sa ho religion ho ji a koiman tol thana su gen thena le su ling lawa alha thelo diu tina hikide alang khatna Russia de inwang his Ukraine sapang ho chu gale tol kitsa tizat namun akon ahoy do na diwa apuy do ahizo dan season ICC International Criminal Court dele Ukraine ten ango naw su apampi po na hi Russian Ministry of Foreign Affairs spokesperson Maria Zakharova akon thuso ki mochun ICC ten a president pau warrant arrest order alha o hi null and void thula lo pompi ahi po ati changmeli na hi Azi su ICC ahi Russia te member zong ahi lo to hana ICC te danpi Russia gamsunga pom ahi po ati na hi ICC te President Vladimir Putin arrest warrant order alha hil uchu Russia te su alhang leun koigam hile ahin man chu bom khla khumding Russia chunga galbol ahi tia kipun khumdi ahi ati changmelun ahi chugo hilovin Russia te a president pau Arrange order hinla ICC prosecutor le judge ho chunga Russian 10 criminal case investigation board in alepun humkit tawin hi 2008 apat 2012 sunga Russia president anahi chule tutua Russia te deputy chairman of the Security Council Dmitry Medvedev chun asaina di achun International Criminal Court te arrest warrant chu pananelo tothi na beb toilet paper so beb di ahi atigo hilovin ICC te headquarters Netherlands gama chu hypersonic missile kapsi di ahi ti nagi livin ahi tun koi gam chun ICC te Putin arrest warrant chu a support vekit ohite akhat na Ukraine te Ukraine President Zelensky chun ICC te na to su Russia te galzowa kigel livin historic atin apa chalhe meijin ahi ani na United States President Joe Biden chun ICC te arrest warrant chu adi mo poi ati hinla United States ten ICC te recognize lo bang ovin ICC te arrest warrant lawang hi mo thu ai sampoi ati athum na United Kingdom Foreign Secretary James Cleverly chun Ukraine te sunga danli lowa galbo Russia top officials President Putin puma holchil na neza go napi dia lom ahi ati United Kingdom Labour Party leader Sir Keir Starmer Public Prosecution Director anahi kha zong chuna seina a ICC te arrest warrant hin Vladimir Putin le aloy ho akisial namun uwakun ahin maduwa ahen sit utot kitu a wanoi jingot na ahin pi di agal dot dana season ahi alang khat na
ICC International Criminal Court te arrest warrant order so de lo le pomlo su Hungary te an hekide. Hungary ten Russian President Vladimir Putin chu gam over hung zong le kamat lo diu a hi ati changmel kidona hi. Hungary te hi ICC a membership ne go hilovin NATO ti chu North Atlantic Treaty Organization a zong member a hi wona hi. Tun ICC International Criminal Court te hi koi ipi lom hi wa Russian President chunga arrest warrant order alha hilova matngam na di tha ani aneilo uveu hite. ICC te hi tu le tua country 1 2 3 country zakhat le som ni la thum ki gom khom a hi vin July tarik som le sagi 1990 as Rome khupi a anaki phutlo a 2002 kuma ICC dan pi a hinchi pi panu a hi. Hizi a hi abang kum le ICC hi Rome Statute tia ki seji a hizi. ICC member country het thedom ho chu akhat na France ani na a United Kingdom athum na a Germany ali na a Hungary anga na a Japan agup na a Poland a hive. ICC member la a zawlo gam len le thane gam ho chu akhat na India ani na Russia athum na a China ali na a United States hekit ut a hi. ICC ten headquarter hi Netherlands gam hek khupia nei un abui pi pen u a hi le ko hi tazong le international dan pal ke ho chung thu court case a he theina dia kisim a hi win a hi. Akhat na war crimes galaiza international dan le mol to kal a chonwal khan si ho. Ani na a crime against humanity ti chu civil milham asang aza alam do lowa thina le manna hlunsa mi ho chunga. Genocide kiti chu chikhat nam khat sumang na dia gal bol khum ho. Ali na a crime of aggression ti chu international dan to kikal a hunam a gal bol khum gamla pi ti ho chung thu aseu ati hi. ICC United Nation noiza International Court of Justice to akikhikit una hi. Akikhi naw aile International Court of Justice ten country la country ki ka kina botam na thu le la bo aseu wina hi. ICC te hin atumbi a Russian President Vladimir Putin matnadi police anei pu win a hi hinla ICC arrest warrant order hin ICC dan pi dung zui a Russian President pa chu a member country gam 1 2 3 zakhat la som ni la thum ho a holzin a achi ting le amat then diu tha api bekit a hi. Het belama sedia chu vanoi country 195 la a country 123 in a boycott kina hi. Africa gam sunga country som nga lenga kiloi khomna African Union chun ICC te support kit pu na hi. Aji PPN su eile African Union hin ICC te Himalaya Africa gama imperial colonialism lai bangin western power ho desa na bobin na atomo vetia ICC te hin apumpam kit pu na hi. United States ICC te hi United States te to zong anakito kit pu na hi. President George W. Bush hangin zong America te mi pi chunga thukhol na anei thena lo divin anagi in a hi. Barack Obama United States President an hi laizin ICC to a relationship uchu an hoize in hinla Rome Statute dia membership hinadin no pi na soi anakai samkit po na hi. Donald Trump US President a hi chungin ICC to a relationship an hoi mo che kidin a hi. ICC ten Afghanistan's gala dandi lawa galbol America te chunga investigate abol got uchu US President Donald Trump in ICC judges ho sanction le visa ban bol humdin gi na anlezin a hi. ICC judge Q Hilovin ICC member Jose Koitabang Afghanistan gal thua American mi chunga ICC investigation bol di support the Jose chu United States President Donald Trump in gi cha na sata ananezin ICC chu anasathip helin a hi. Kumsom ni sunga hin ICC te hin senior officer high profile ho wang convict abol na ombe se naipon a hi. Ni nga tabang international dan palkia apon humwang ovin amol a top officer apang point a hi.
Suti hi le ICC International Criminal Court 10 Russian President Vladimir Putin chunga arrest warrant order alha hi toilet paper beb asu dem eiloule khunung le Vladimir Putin zong hi kumsomni le lizen Iraq President anahi Saddam Hussein bangin criminal case in matin in khailihin khadem nalungel komana lungnachim set in anase mai than